Ngidawucala ngekukhumbutela bathandzekako kuthi umgomo wethu lesihamba ngawo wekusheshe uve phute kuphendvula solomile nekuthi futhi asiyitwist inkulumo kodwa siyayihlahlela siyayihlatiya njengoba injalo singakayispice singakayitwist simile kuloyo mgomo wethu loyo lesihamba ngawo. Ngingene ngekuthi umoya wami bazalwane uyasindva uthwele emadima mani kulamalanga. Angisho nje ukuthi since simakathe angithwesa lelicala lekuthi ngithandazele lelive kakhulu kade ngilikhombe indlela ngilisundutela ingangeni eweni. Lokho kungumthwalo lomatima kimi lengifisa ngathi nalabanye abafundisi bangangithwalisa silithwale ngoba live lethu leli bangendi kwangathi siyajakiselwana ngomqhudelano siku-competition. Akusinjalo sisebenzela simakathe sonke lokuthi lomunye ungemehlo wena lo sandla kusimakathe ungadiva ngathi umncane nawe umqokwa ngiyethemba kuyevakala. Bese sengiyabuya ke futhi khona lapho ngithi labanyenti ke bayangibuta bathi hawu mprofeti wena why na ukhuluma sonke isikhathi buso bakho obusolid buso bakho obuqinile. Bazalwane ngidawusho ukuthi akusiyo emabomu ami lokho ngiyazama ukusmile but nje buso bami obuqinile. Na ufunza incwadi yelibhayibheli incwadi yaIsaiah ithi simakathe utawenda ebuso bethu buqine butinte njengebuso belihashi. Kutawufana nebuso belihashi lembi like a war horse. Ngiphindze futhi ngalokunye nginanatele ngithi niyethemba niyati ukuthi inja itala inja, inyoka itala inyoka, imbuti itala imbuti njengoba nengulube itala ingulube bese kuthi libhubesi litala libhubesi. Mineke ngephakathi kimi kuphila libhubesi ngoba lo Jesu lengumkhondako lengiyindvodzana yakhe ulibhubesi lemndeni wakaJuda uyingwenyama yemndeni kaJuda. So kimi kuphila ingwenyama ngifanele ke kuba nebuso bengwenyama ngoba ingwenyama ayihambi isinata lide ayihambi ihleka lide. Ngilesimo ngilendvo lengingenile ngiyindvodzana yengwenyama yemndeni kaJuda. So nakimi kubonakala simo sengwenyama ngethemba kuyevakala. Bese ngithi number 2 labanye bayangibute ukuthi kubangelwa yini lokho ukuthi okay ukhuluma emaqiniso but amaqiniso akho uwakhuluma ngathi uyabunzetela. Awuthuki wena inhlamba awehluleli awusho nje ukuthi enkosini inkosi ayikholwa uyibite ngemagama lamabi inkosi ikhonda bonkulunkulu bencwala inkosi njani. Bathi awukusho leni lokho ngoba lokho kwenta ukuthi singasakuthembi kwenta ukuthi sikwenyanye. Ngidawuphendvula ke bazalwane ngithi mine do phakathi kimi kuphila libhubezi kuphila ingwenyama yemndeni kaJuda kodwa emlonyeni wami kimi kunemvu ngoba mina ngigezwe ngengati yemvana. Lokho kungenda ukuthi ngilunake lulwimi lwami ngiluhloniphe lulwimi lwami ngilugadze lulwimi lwami ngikhulume ngibe sensitive mangikhuluma ngiyati sensitize tintfo ngiko lo kwenda ukuthi ngingathukani ngiyethemba kuyavakala. Bese ngithi esigabeni ses3 labanye ke bafundisi ngibonile lapha empeleni ngidanimema baswati ngithi yibukeleni le video kakhulu nihlale nayo iphethe lokunendi le video nayo lengayikhipha ngathi bufakazi noma yiproof yekuthi ifreedom sitayithola. Kuleyo video leyo ngakhipha into letinyenti kakhulu etimqokwa lapho njengekuthi lolu hambo lwami nje litawuba njani. Tinto letinyenti seticala letiyamanifesta njengebafundisi kunebafundisi labanye labasebenzisa tingceku tabo praise teams abo ukuthi bangetfuke bangena kwa-inbox labanye nakuma comments bangithuke ngetinhlamba tasemathavini kube inhlamba tasemabhareni ngithuke ngiletinye tingceku. Ngiyathi naloko ukuthi athi ngithukela ukuthi ngikhuluma liqiniso but ngethukela ngoba dona tifuna ifame. Mina angisebenteli ifame but ngisebentela simakathe ngoba kunemichelele ngifuna ukuthola. Ngendluleke ngithi kini nebafundisi labanye baye ba-arguishe nami ngento lelibele nje bazame ku-arguisha nami batwist inkulumo yami. Ake ngini address ke nani bafundisi ngina address akafisha ngoba kunento lemgcoka lengiphuthuma kuyo ngencwadi yabaseKorinte besibili chapter 3 from
verse 12 to 18 incwadi yabaseKorinte ikhuluma ngenkazimulo ithi mine angisafani naMoses lwambonya buso bakhe kuze bakaIsrayeli bangatoyibona lenkazimulo lebetawuphela mine bambuso bembulekile lenkazimulo kimi seyembulekile lithi leBhayibheli mina inkazimulo sengiyibuka kuyo njengana ngithibuka esibukweni ayisambonywanga ngoba mine ngaphendvuka kwangena Jesu lo Jesu nguye kuphela lo wembula inkazimulo kanti lode Jesu lithi ke leBhayibheli labo lenkazimulo kubo imbonyiwe nengqondo yabo imbonyiwe noma ukufundwa umbhalo abawuva ngoba lenkazimulo imbonyiwe ngiko ke bafundisi namhla ningangiva noma futhi ningaliva naleli laSimakade ngoba kini lenkazimulo imbonyiwe nisesenemsebenzi wekuthi niphendvuke nithathe Kristu ningathathi ifame akuyi inkazimulo kwembula kwayo lamandla uNkulunkulu wembulwa kumuntu akembuliswa ukuthi uholwa libandla lelingakanani akambuliswa nekuthi ugibela imoto bani embulwa ukuthi kungene Jesu lo ngumoya Jesu lekungiyena kuphela lofike ambule lenkazimulo ngiyethemba kuyavakala funzani ke leyo ncwadi leyo ke bafundisi ndase niyathola ke leti ngibeka nini emgwacweni ke ngale ncwadi le nini bafundisi nani baprofeti ngike ngakhuluma anyway angishiye ke leyo ngitayi-addressa ngesikhathi sayo ngoba ngibamba isikhathi ngigijime ngene endzabeni ukuthi kunezinto letintsathu lekubhekeke ukuthi tendeke masinyane letinto leti dingendeka letintsathu live lethu litawuthulela litawuba nekuthula bazalwane angisho ukuthi nginekukhathateka because ngekwesimoya emehlo ami avulekile uma ngibuka ngiskena lomnyaka ngekwakamoya ngiwuthola lomnyaka lona ongumnyaka lotawuhamba nekufa lokunyenti kuletinyanga letimbalwa nje kufa lokulibele lotawuqhamuka nje ngendlela letilibele kakhulu nje uvuke ukuthi abantu kuhishene kancane nje sebafile netingoti nje titawumultiplya lendlela yona yes it's normal ukuthi kulesikhathi lethi kwendeke tingoti temgwaqo kakhulu kepha ngibona iseverity kwendeka kakhudlwana kwaletinto tendeke in an abnormal way lokuthi tibe tinyenti letingoti kube nyenti nje nalokufa nje lokulibele ngoba la esimoyeni kunalembile lekhona lembi nje lemcoka ngayo ngilokhipha umphefumulo kuthi lo mphefumulo uphume kanjani akunenzaba ungaphuma ngekuthi ukhishwa liphoyisa noma lisotsha excuse ungaphuma futhi umphefumulo ngekuthi ukhishwa ngumngani wakho nihishene nje kancane 1 2 3 umngani wakho akhipha silimato wakulimata yinvo lekhona le ungathi abantu emaswati angatiphatha kahle amana linge ukuthi iphatha kahle nje kuze kuyafika lapha kubo January amane nje ukuthi atiphathe kahle nje kuletinyanga letimbili letisele November December January amane nje azame nje ukuthi igcoca atiphathe kahle kuvikela lokufa lo umuntu ngamunye akayinakekele impilo ngeqophelela konke ayithanze impilo because impilo ayinaso spele there is no spare life ungaba nako konke na ude impilo sekuphelile ngawo ngiyethemba kuyevakala bese sengiyangena ke manje ngithi awungena ke ngikukhulumisa letinto letintsathu lengifuna tendeke ngicela ngekuqala ngekuaddressa ingwenyama ngithi silo sikhulu wena waphakathi ngeke ngakukhulumisa esikhathini esiphelile ngakuhlolisa ngathi naka nayi indzaba yebantu labashona lenzaba lena ime njengesilonza lesingapheli ifana nesilonza lesisifesane siyabobotha nanamuhla kunemonakalo lowendekako kusha lapha solo lithumba lekungena imvunja ngilokufa kwebantu sotha yona utawube sewendile half of the job ngiyethemba kuyevakala sengikukhulumile lo kanyende ngicela nebantu bangabe solo bangibuda lokhu ngikukhulumile bekunene ngiyendlula nje ngingene egiyeni lekuthi nayi into lefanele iyende ingwenyama silo sikhulu ngitawuthi mina kuwe ngicela uaddress indzaba yemali imali uNkulunkulu uyivete kimi njengaNkulunkulu ngiyethemba kuyevakala imali ivele njengaNkulunkulu walelive angikhulumi ngaSathane ngikhuluma ngemandla aNkulunkulu imali ingemandla aNkulunkulu noma isibonakaliso saNkulunkulu na ufuna kubona ukuthi uNkulunkulu ukwendeleni ukubusise kangakanani udibona emalini na ufuna kubona kusebenta kwaNkulunkulu ukubona emalini imali iyingazimulo yaNkulunkulu ingako nelive laNkulunkulu lisibekisela ukuthi ezulwini uNkulunkulu uhleti emalini netitaladi takhona
imali ngoba imali iyingatimulo yaNkulunkulu ingilamandla aNkulunkulu. The moment everyone understand this big secret kutawuba nemehluko. The moment I understand that, the better. Nawe ke silo sikhulu ngicela ukunderstand ukuthi le mali ngemandla aNkulunkulu, uNkulunkulu walelive sibonakaliso saNkulunkulu. Bantu ke bayamdzinga uNkulunkulu kuze bantu bative ukuthi bayamkhonda uNkulunkulu. Kufuna lamandla aNkulunkulu baweve bawabone. Lamandla aNkulunkulu sengiwaqhazile ukuthi uyimali. Ngicela uyi-address silo sikhulu kube bengikhuluma nawe face to face bengakutshela ukuthi yenda ini ngoba uNkulunkulu ungibonisile. Ngithi mina le live leMaswati leli 1 hour mnendi kulikhulula ngikhuluma ngeli hour linye vo na kuleli hour linye ngibala nekuthi utawugciba litafula utawenda ijuzi utawenda nelitiya utawuletha konke kulo 1 hour kuphelele ngqi. In 1 hour this country can be set free. Ngiyethemba kuyavakala ngendluleke lapho ngithi the moment isilo sikhulu udiscover ukuthi imali ayisiyo ingcebo yemuntu kodwa bukhona baNkulunkulu. Nakhuluma ngemali ukhuluma ngebukhona ngepresence yaNkulunkulu. Ipresence yaNkulunkulu ufuna ungayigodli. Ipresence yaNkulunkulu yilule ifike kubo bonke abantu the better. Ngiyethemba kuyavakala bese sengiyabuya ke manje ngithi silo sikhulu ngicela uhambe phambili uhole isive sakho kunayo indzaba lengida yisho manje lena ke ifuna yendewe nguwe yendiwe nasive sakho. Ngiyethemba kuyavakala. Na ufunza incwadi ya Hezekiya ungathi chapter Hezekiya chapter 2 incwadi yemakhosi esibili incwadi yemakhosi esibili incwadi yemakhosi esibili ikhuluma lapho ngenkosi Hezekiya. Lithi ke iBhayibheli inkosi Hezekiya yaguquka yabuka ngaselubonzeni yase iyabalisa kuNkulunkulu yambalela indodana tayo letinhle ngoba seyitshelwe ngumprofeti Isaya ukuthi itawufa ayingeke isinze kulokugula lokuyiphethe yase iguqukela elubonzeni. Ngithi ke nawe ngwenyama yeMaswati Mswati wesithathu kulesikhathi lesi la khona tindvo ticalekile la khona tindvo titimbi eSwatini guqukela elubonzeni. Ngiyatibuta ke ngithi noma ke ngithi dibute difune lokuthi ngubani lo lotawuguqukela kuye. Ithi incwadi namuhla lenye inkosi ifanana nawe yaguqukela elubonzeni yakhuluma naSimakadze. Ngithi nawe khohlwa ngibo bonke boNkulunkulu guqukela elubonzeni ufune Simakadze. Wathola Simakadze tonke into letakuhambela kahle. Lithi iBhayibheli Simakadze wajikisa ilanga nga 6 hours walibuyisela emuva wanqanzekisa ilanga. Can you imagine umhlaba wonke wemanzi lilanga lanqanzeka labuyela emuva la yawustata kunina ngenxa ukuthi Simakadze uphendvula inkosi. Nawe nangokucela mangagucukela kuSimakadze Simakadze angakuphendvula. Mabakhona labanye boNkulunkulu lobakhondako ngithi kuwe babeke eceleni abangeke bakuseve ngeke baliseve nalelive. Simakadze uyalipurify lelive leli lisendleleni lindlela lebheke eKhenani. Kule ndlela lebheke eKhenani uNkulunkulu ubeke umlilo la ndleleni. Lo mlilo upurify ngawo lelive. Lokungamelani nemlilo kutawusha sono asimelani nemlilo sitawusha. Loyo lo iveseli yesono utawusha naye nalesono. Ngiyethemba kuyevakala. So naloyo akahlale ngentombi ngibuye nani sive seMaswati lokhu akusiyo ukuthi ngilokufanele lokubheka ukuthi kwendwe inkosi kuphela. eMaswati onke makaphendvuke. Bantu abaningi benda nayi big mistake nayi batitshele ukuthi inkosi kuthiwa isoni sebayehlulele bantu inkosi bathi inkosi isono ibulele bantu iyasicinzetela. Angiphikisi lokho angicommit kuko ekuthenini kanjani lenkusho ko ngithi ikwendile inkosi noma ayikakwendi lokho lokusalako nawe une responsibility yakho. You are still accountable to God. Ngiyethemba kuyevakala lokho ukuthi inkosi isoni iaccountable nayo ngekwayo nawe utatimela phambi kwaNkulunkulu. So akungakuniki ligunya ke lokho ukuthi sale wena uhlubuka Simakadze wethuka tinhlamba ushisa tikolwa ushisa ini wenda lokubi egameni lekuthi ucinzetelwe awukaqinzetelwa ngoSimakadze ucinzetelwe inkosi.
ngiyethemba kuyevakala. So umhlubukelani isimakathe lo ngakaqinzetela, bantu abasuhlubuka simakathe, bantu abasulahlekela indlela yasimakathe, nebafundisi abasuyenga abantu babakhiphe endleleni yasimakathe egameni lekuthi baqinzetelekile. Ukuqinzetelwa akukuniki lithikithi lekuthi bese wena uyona. Labanye abantu bangitshela bagudi kungitshela ukuthi mprofeti khuluma nenkosi, inkosi ikhonda bonkulunkulu bengcwala, inkosi ikhonda emadloti kwasha wacima. Bazalwane, mhlawumbe lokho kuliciniso, angikuphikisi, angikuvumi, kwathiwa inkosi naNkulunkulu wayo. Kepha lenganitshela kona ngithi uma inkosi ikhonda uNkulunkulu wemadloti, naku lekufanele niconze. Uma ngingathinza indzaba ta 666 kuthi 666 yini, bantu abanyendi kungomalwanga. Uma ngingakhuluma ngekuthi ayini emadloti, bantu abanyendi kungomalwanga. Ngiko ngithekini simakathe akakalethi sehlulelo nyalo. Simakathe ulethe umusa, wendela live laSwatini umusa ngoba uNkulunkulu welithuba lesibili, unika lithuba lekuphendvuka. Kube bekalethe sehlulelo ngishito ku message endlulile ngathi bekuyawuba lilanga lelimnyama eSwatini ngoba simakathe bekayongqongqisa konke ngoba kude lolungile. Bufakazi nawo. Inkosi ikhonde emadloti. Asesigijime ke siye kulama bandla laseSwatini. Kugcwele emaziyoni akhonde eziyoni kukhondwa uNkulunkulu nemadloti. Kubo Roma kukhondwa bonkulunkulu. Kubo ZCC uNkulunkulu nemadloti ingcubevana. So wehluke ngani ke wena nenkosi, wena losonza eZayoni wehluke ngani nenkosi, niyefanana. Ngemavu lavakalako ungathi bantu ababeke eceleni kwehlulela kodwa babuke umusa wasimakathe ngoba inkosi isoni nebantu badoni. Nalabafundisi laba noma ngibuye ngithi maswati lamahle ngeke nganitshela ngathi baqapheleni labafundisi. Bafundisi ngibo namandle ngiyasho ngithi ngibo lababulelele live. Nibo babuka ngoba bambaqambili njengelulwimi lwenyoka. Namuhla bakhuluma bathi kuyasa bakhuluma bathi uma ubuka abafundisi baseSwatini bese ubuka nengwenyama, ubeke bafundisi ubeke ingwenyama, bayefanana. Kufanana nemuntu lothi Labor Department nalothi Department of Labor, yinfo yinye leyo, kuyafanana. Bayefanana ke nabandaba, babuke ibuka impilo, i-lifestyle yengwenyama, ubuka i-lifestyle yalabafundisi. Nabo bahamba kuma red carpet, nabo bakhuluphela insamo tingaka, batondla ngemali yemaswati lenibita ngithi ngiminikelo. Nayo labayithatha ngebuthulujane nangebuqili, solo kuyefanana. Kude ke lo mehluko. Ngakho ke abasunduhisa. Bayadiscuss, nibo babuka ngoba babhizi bayathambula. Namhla uhamba nemoya na ubheka le, nakawubona ngathi lena ifuna kuwila, so uthambulile, so ubuyile, so ungala abati ukuthi bakuphi because bona baqosha imali, abaqoshi livi lasimakathe. Ngiyethemba kuyeva. Bazalwane sengikhulumile kanjalo ngiphetha ngakho lokho ukuthi ekugcineni kwako konke kucinzetelwa kuyinfo lembi ngoba kucinzetelwa kusho kwemuqwa leli lungelo lekwati uNkulunkulu, lekubona bukhosi baNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ukuthi uyabusisa simbona ngemali. Uma kuvalwa imali ngeke simbone uNkulunkulu ukuthi uyabusisa. Sitawusho ngani ukuthi uyabusisa kuze sibone sibusiso sasimakathe imali. Number 2 ngithi phendvukani baswati lamahle. uNkulunkulu unike lithuba lekuphendvuka, akakaniki lithuba lekwehlulela. Kwehlulela kwasimakathe ukuthi inkosi iyona noma kayoni kwayo nasimakathe akusiko kwenu. Umuntu ngamunye akatibuke yena ukuthi yena umephi nasimakathe. Ngiyethemba ukuthi kuyevakala. Inkosi nibusise. Amen.